naga na asa na maca tapi makurang ajar. Bahkan kadangkala engka anak-anak nauzubillahi min zalik. Madari iya naritu samaan na de na melok na ingaw tumatuan na. Nasaba na itamaryawan itu matuanna. Bahkan kadangkala engka anak-anak iruntu. Nauzubillah. Narikuma bicara tu matuanna. Samaan na kasi melo nagera-gera. Padahal to gagamak kung repang mujarak ko eh. Tongong mo coba garek lokas sapai. Matan ratu kang kamak kung repang mujarak. Maderitu ko itu jumatay. Tapamairo tumbo tapana. Ang kami to tumakunray pada sisa timun na pabalik kalukusulangnya. Topa nareko kain rengin reki. Jangan sampai gara-gara engka mega inreta dek natajok ka masiji nasaba sibuk ki bawa sapa pekogi carana wad dikimak ka maja inreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat yang sempat hadir namun karena kesibukan beliau sehingga harus meninggalkan kita, namun alhamdulillah karena cintanya kepada masyarakat sehingga meskipun dia sibuk tetap menyempatkan diri untuk hadir. Yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili beliau serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili beliau, baik itu penyuluh atau penghulu yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah senantiasa selalu ikut meramaikan masjid. Dan selalu saya katakan Bapak Ibu, syukur ki makokwe engkayasa majelis taklim nasaba deset ding yulek bayangkangi nareko makan ni malopo yang itu masiji ibangung tapi makural lisekna. Tapi alhamdulillah syukur kak seding ake masiji tahe aki desa damai betul-betul malopo masiji na megato ia naritu tahun na megato telok na. Wah, Masya Allah ya, alhamdulillah. Bahkan luar biasa, rata-rata ya uruntu aki daerah Wajo Sopeng mak buat telok mi ya ro pong otie ternyata letu ke aki desa damai mak buat oring. Baik kencang memang. Wadi memang je ya toletek bola engkau ni pamutuna, engkau ni sudena, papelawaina, tapi desa kamu tahu kata wana ustaz ematu. Jekiam ni bela na papai tak bawa tapi dia toga kata wana. Dan alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullah wal yaumil akhir ila akhir ayah wa surah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yaitu wetueh Bapak Ibu engkaki ia naritu hadireki ia senge maulid na yakia perlu ifaham Bapak Ibu, ia tu ia senge maulid hanyalah sekedar peringatan dan syiar. Ia tu maulid Bapak Ibu tenia ia naritu syariat, ternyata hari raya. Makanya tomak keda memperingati. Dek tamak keda ia naritu merayakan. Ako makedaki ia naritu memperingati. Namo dek na bertepatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de marigaga ifigau. Kan ia tu Nabi tak Bapak Ibu lahir 12 Rabiul Awal ya. Tapi kan lewat nih. Lewat nih ia 12 Rabiul Awal. Bahkan ia ulen ngehe melok ni capu ia naritu Rabiul Awal. Tapi magai ia tu nanapa iperingati nasabak napai mungkin sempat tahun na desa damai bahkan de marigaga narekomatekan ni pemang ia naritu Rabiul Awal Rabiul Akhir de marigaga tay mamauli nasabak peringatan metomi asenna si salai launa narekotomakeda merayakan ia tu merayakan harus bertepatan esona. Contoh, hari raya Idul Fitri harus 1 Syawal. Dek nawat ditawe makeda, napai matengah ramalange, mage tu malepe bawan na baja. Dek nawat ding, karena namanya merayakan. Terus hanyalah syiar, bukan syariat. Jadi nariko engka ya naritu melok mapigau maulid. Urasa-rasa ya dek marigaga. Magai marengkalinga ki bawa ceramah. Tomak depungan marengkalinga tentang ampe-ampe na nabita. Jadi maderi kayak makedah. Nareko engka tahu dek na melo mamauli ajak muata joka asal dek tacaki. Ia tomi tu nasala nareko engka ki melo mak barasanji napa tapasai ia tau dek na melo mak barasanji. Ia tomi tu nama risa engkau tahu dek na melok mamauli tapasa melok mamauli. Subhanallah. Jadi tergantung daripada apa yang kita pahami. Tapi intinya adalah yang namanya maulid itu hanyalah syiar bagaimana supaya weddingi ipa manareng, weddingi ipa paringerang ampe-ampena nabita na yakia tenia makeda syariat. Bu, jadi tak dang pengekak di pak nareko sekali-kali ugurai ibu-ibu nasabak wetutin rotoni. Jangan sampai irenuangi mondri ibu-ibu marengkali ceramah ternyata nak kolok ni telok. Ibu, alhamdulillah. Selanjutnya ia tu nareko engkaki sebenarnya makokoy pigau ia senye peringatan maulid Bapak Ibu. Cocok landre makokoy. Magai ia naritu wakeda makesilandre cocok landre makokoy nareko tomam mauli. Wedding amani ifarengkalingai ia keluarga de terutama ananae makeda makwe ampe-ampena nabita. Nasabak ia rok makokoy Bapak Ibu mapatak kajen landre sifat nasaisa anana makokoy. Magai kira-kira dek natak kajen tawe Bapak Ibu. Madari ia naritu engkay aseng anak-anak ternyata
maderi engka irita aki HPW nauno anggotana. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak maderi napai umur SMA, bahkan jangankan SMA, umur SMP lagi na maderi engka nauno nabuli anggotana. Iya mana nah yang harus kita perbaiki. Wedding amani yaro ananae nariko ng kalinga salompena nabita makada we de palit na wedding bo tawe si diri de na di palit bo tawe macigau na sabab majak menuru agamata. Siapa tahu engka to matua aga de na isengi makada mapakwe yang tuwet dingi pak guruang ni ananae na sabab jokan ni marengkalinga hikmah maulid wedding amani engka na fahang na panapak guru toni anakna. Ibu, apalagi ia tiasengi anak-anak to, saya yakin nariku engka se di tomatoa ipapite maka dategay taluk bireng engka anak ta tapi dek ta sogi talangga-langga ki tapi dek gaga anak ta. Saya yakin engka mapite makeda ulu biremih engka anakku namo de usogi talangga-langga asalang engka ma wedding ianre daripada sogi talangga-langga ia seng alewe tapi de gaga anak. Misalnya seandainya meloki ipapite, karena memang ia sengi anak adalah harta yang sangat berharga. Bahkan maderi landre tu nareko engka anggota pak may tatawede tasiruntu maderi yaro anggota de agami langsung nak kutanang de nama keda anggota de yarega keluarga de siaga ni otota siaga ni motorota siaga ni bolata urasa-rasa de gagang pura makutana makoro tapi agami nak kutanang ia naritu keluarga de yarega anggota nareko napa kisiruntu siaga ni tuwija magaga ni tuwijay. Wih Masya Allah. Tanranna pa iro iya sengi wija. Tanranna iro anak-anak adalah sesuatu harta yang sangat luar biasa. Tapi negato kasih iya narituse di tumatoa. Gara-gara anak na engkay masesa. Gara-gara anak na engkay iya naritu maderi terima reni mitai ampe kedona anakna. Makanya narikotolo makasi Bapak Ibu ayo coba-coba iaro anak tatapak gurui dengan aturan-aturan agama. Yang pertama, iaro biasa tuh yang kalinga riolo tumatuata Bapak Ibu. Nariko sementara matampu ise dia makunrai aga ya naritu nasa se dia tomatoa na matampu gitu ajak tajoka ya naritu ko wiri lalengit tudat-tudang mak deker tudat-tudang ya naritu ko wiri lalenge magay nasaba ya tu rata-rata nariko engka makunrai joka tudang akiwiri lalenge maderi landre iya naritu capu malen nauja tau laloeh. Apa engka meto tu makun rai pak tak dampung kak di pak siapa tahu bene tak na tuju liu pangujaran na engkang kana lalo iujak maning deto gaga makun rai pangujar kue tongomwa coba gerek lokas sapai matan ratu keng kamakun rai pangujar maderi tukoi tujuh matai tappa mair tumbo tapana tega ni wih tega agam bo na yang itu je tahun na desa damai makasimaneng kafang iya ternyata Bapak Ibu magay iaroriolo tomatuata na nachangite mak deker nareko engke tomatampu makun raye. Menurut penelitian Pak, ia tu pale anana nareko engke itampu napai 120 umuru na itampu na ananae
akilalena babuana indokna weddini marengkalinga 120 esona anana iki babuana indokna weddini marengkalinga wasem makkedamete fang Allah Ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a dan kami jadikan pendengaran wal absara betuan naaga aku na pancaji kipang Allah Ta'ala tenya metopak kita pamulan na pancaji tapi parengkalingai yang ditakutkan adalah jangan sampai engkai ia narituse di taumat tampu jokat tudang akiwiri lalenge tulina poji manguja tau lalo jangan sampai nengkalinga anakna mancajitoi anak-anak pangujareng. Kan saya yakin Bapak Ibu, saya yakin. Namo engka makun rei pangujareng pasti nareko itanaiwi makada melok moki ga pangujareng anak tak matu pasti makada mana ngicaka. Sedang kapangae nareko itanai makada makasiga ko pangaki pasti makada de. Aro? Nareko itanay makadamelo kiga mancaji panga matu anak takon ka pasti makadamano pangai de umelo aro makotoni ya tu makunre saya yakin dan percaya namo engka pangujareng de to namelo pangujareng anak na nareko engka tapi peko gitoni carana kamase de na pangujareng uijata nareko idi moto pak guru-gurui wasem makadai pribahasae buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya betuan naaga ia tu ya sengese dia tu matoa al madrasatul ulah sekolah pertama na ananae nareko tomelo makasing anak tak ipam mulai idi to na yolo pakesingi alewe subhanallah ia to na tu na biasa riolo tu matoa tak pak narekolo ina pak boting na pak bene anakna maderitu makutana yolo se de tu matoa makadaniga na anak meluk mufu bene na sabat jekke ammana passa satu matuanna iro meluk mufu bene salah cek de passa satu matu beneta apa engka metotu makunrai pada si setimun na pabrik kaluku solange wefwang tak dampe kapa engka metotu makunrai namo matin roman nena toh we ia mahalan nahe wedding ia naritu ijaga-jagai alewe nareko engka ki ia naritu tuo kolibuk na tanai nasabak magai pada melok ki makesing wija-wijata selanjutnya agame pale ia naritu wedding ipigau wedding amma ni makesi-kesing ananae nareko engka matu minimal idoa-doakan. Jadi ia tu nareko engka beneta matampu pak. Salah satu naleki petunjuk yang naritu andre guru tak aki as adia seingkang. Aku matampu ya romakun reye maka situ idoa-doakan. Minimal aga ibacangi Quran surah Yusuf. Aku pura ni ibaca surah Yusuf. Tasapu-sapu ni robabuana beneta maka da epuang tenapodo barakakna Quran surah Yusuf wedding ammani mageretak-geretak anakku aku dek paling nama geretak minimal makesing ampenah nasaba agatona asenna mageretak tapi maja ampenah jadi yang paling utama yang diminta adalah makesing ampenah alhamdulillah apalagi makokwe pak maderi landre ia ungerangi ia naritu riolo neneta saya yakin dan percaya mega kwe tu matuaku nangerangi mopi batena ia tu mapangaja mapa guru ia tu riolo nenena ia rega tu matuanna magai bapak ibu ungerangi landre ia riolo nareko namparki neneta aku engka kesalahata najelik itu bawa tu matuata riolo irisen ni alewe maka danam parka iro tu matuaku aro bayangkan maka koe saisa anana bapak ibu bayangkan ipaseluki ni agamata anana maka koe
maderi landre gili laloi makutana magi na malam matata aro nauzubillah. Bahkan Bapak Ibu ungerangi mopi ya turiolo riwa tutta ini masih sekolah engka turiolo balabasa na gurutta aju be maka malampe subhanallah maka malampe yaro ajunna riolo gurutta maderi narekko macai riolo gurutta ia lalo yaro na calaki tapi aga kajajian Bapak Ibu tongen ni maderi riolo na calaki gurutta tapi de gaga barani mapiceng akitu matwai magay nasaba upan na mapiceki natambay nga kitu matwata magay natambay nga kitu matwata riolo. Prinsipnya adalah tidak mungkin na calla ko gurumu nareko de gaga kesalahanmu aro tapi aga kajajian makokwe Bapak Ibu anana esaisa maderi napai igalici daw culinna mapiceni kitu matuanna tapi magatoya samanna makokwe mega anana saisa tomi saisa jeke amanan kamakada de na makoromanang betul saisa mi maderi landre makokwe saisa ananae asen nami matanre ya naritu sikolana tapi samanna makuran nafaham bahkan kadangkala riolo neneta de na siaga ya naritu sikolana tapi nareko itanay kali-kaliang siaga 3x3 na iseng magati tapi makokoy ananae jangan kang iya narito makada 3x3 maderi landre 2x5 bawang maderi may tamapikiri magay wedi jaji makura baraka ni pak disengenna karena kenapa kurangnya akhlak kepada guru kurangnya akhlak kepada orang tua iya mana nak Bapak Ibu yang harus kita kembalikan. Wedding aman iaro anak ta macatoy na makesito ampena. Nasaba iya tu itajeng maca makesing ampena. Aga na asen na maca tapi makurang ajara. Bahkan kadangkala engka anak nauzubillahi min zalik. Maderi iya naritu samaan na de na melok na ingaw tumatuan na. Nasaba na itamariawan itu matuan na. Bahkan kadangkala engka anak iruntu. Nauzubillah nareko mak bicara tumatuan na samaan na kasi melo nagera-gera padahal ingat Bapak Ibu wedi jaji kasi iro perasaan na tumatuat ta igera-gera mapedi marilaleng gangkan na mesa lolong kirana kapacalan na fuang Allah Ta'ala nasaba engke kasi mapedi atin na laput tumatuah ipigaw. Makanya dari itu Bapak Ibu usahakan mulai dari sejak kecil ididik memeni yaro ananae pada toreken nalona Bapak Ibu ya aku tomat tanang iyan naritu aju aku tomat tanang aju na becu mopi yaro ajue insyaallah yulle mo patul lokong kiri kanan tapi ingat aku malopo ni yaro ajue maka yakin dan percaya siap bunyi lokong. Makanya biasa ka iya makeda Bapak Ibu nareko engka iya naritutu matoa engka anakna ajak lalo waseng iya rotapau makeda makesimoto tumatu pekogi carana lo makesing nareko de ta perhatikan ni apa engka tongo jet tumatoa sibuk bawa mak galung sibuk bawa mak dare sibuk bawa mak dangkang na dek nang kena perhatikan anakna pekogi carana sedangkan ta pangajari anak ta na belum tentu mareng kali ngabaca apalagi nareko de meto nang kata perhatikan aro Ibu saya yakin Bapak Ibu pada melo gitu misalnya anak tak mencaji anak soleh dan soleha tapi lokak makutana Ibu tapo jiga narekolis masiji anak tak poji to malemak sebenarnya Bapak Ibu talengi contoh iya je resa na tawe saisa makokwe nareko itanay makadamelo kiga pasupajang anak ta mate mana tu korohe tawe mabela iye tapi na peke carana al anak na bawan na suro jokka masiji no na jokke aro
salah cek de nareko tuli tasuroy anak tak jokka masiji na pade tak jokka idi salah pahang ananae. Contoh ya, dua anak tak engka macoa engka maloloh manre si bawah metek macoae di taman remegega metek maloloe maga memang ideng ko manre kak mega metek macuai barak ko mega tanrendi barak magati ki lopo metek si maloloe maga memang ideng ko malopo ni metek macuai barak ko malopo nindi pajatoni loki masiji iya royambo mak janggo ni de tona na jokka aro. Jadi ia tuh sebenarnya anak-anak emak kita. Madari landro anak-anak de ipak gurui tapi macah ma palembah. Magasai ia ro bapak ibu kesinna nareko sementara masalawat ni radio eki masiji emang ngaribi. Assalatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Taira ni beneta yang tulau ki masiji tala ni motorota takaten ni calagana napata suruh menre beneta sayang yuk ke masjid menre toni beneta setengah lingkaran aki aleketa kiu Masya Allah aduh subhanallah. Makita anak tak makadai matu anak tak we sumanga na pala irdi makasip pala irko jokka ki masiji na sabak sedangkan na bapakku na makku jokka aro tapi engkame to tu tahu astagfirullah saman na tulis sibuk maninaseng alena bahkan engka to tu makun rai tak dan pengekat dibu siapa tahu idik na tuju. Aku labu kesoni masalawat radio ki masiji pede na pato ni sibuk na bette bale cambanna maka datosi ka iya waseng aku tolok mak bette bale cambang bette memen ni sebelum mengeribi atau si sepole pi masuk pajang supaya dek na mancaji alasan idi pak nareko iero alasan na beneta maka damak bette bale cambak kak labet niolo idi poda sisengi upas si bette kumatu bale cambangnya kenapa pak nasabak iyan namanya perempuan pak tanggung jawabnya laki-laki tak dan pengekak maraja ibu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Betuan na aga pak. Jokka amani idi masuk pajang amani idi makesin. Tapi beneta de nasuk pajang maka yakin dan percaya Anda akan tetap ikut bertanggung jawab. Maka datosi makun raye, magatosi pale ustad. Nareko misalnya iya mi pasuk pajang na palakaiku de nasuk pajang. Podangi lakaita I am sorry everybody. De gaga urusan. Aro? Karena memang Anda yang bertanggung jawab sama istri. Aro? Subhanallah. Makanya dari itu Bapak Ibu butuh yang namanya pendidikan dari sejak dini anak-anak tak. Lebih remi Bapak Ibu manenak ki nareko becuk mopi anak tak cek de tamparan daripada malopo pi matu tuli meloki mampareng nade na yulle mampareng. Maka daki itu weh mata koto ki ustaz tuliman nena maka memang anak-anak anenaken. Tidak ada yang mudah di dunia ini Bapak Ibu. Sedangkan tolo ia naritu meli oto pada tahu harus topi mapalau reso patamangingi nanalete pamase na dewata betuan na aga nareko anak-anak ipa kesingi insyaallah engka ni mati mate engka mo pa aseta engka mo pa amalata magay engka anak-anak tak milo doangki. Tapi nareko de taman rasa-rasa mako ke pangajari anak tak yakin dan percaya
tidak mungkin engkau parilodoan na anak ta. Nasabak sedangkan alena dek na ilodoan alena. Lebih pi nareko idik melok na ilodoan. Aro? Subhanallah. Bu. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin tawassalna wabil wa kulli mujahidin lillah driya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya, yaitu narekoi mimana ni beneta, ya, usahakan iaro uruanewe, narekomelo kimakesing anata, ajak tamabela pole ki beneta, magay nasabak melo iibang iaro lapung anak-anak. Jadi ia tu kesin na dia uruane nareko engka bene na matampu na matajeng ulen ni aja na tu 5 bela magay latihan ni makbang akibolata tapi ajak mua tak bui apa nang kalinga amma ni bali bola makadang magay ro bali bola aku makku jangan ni kahwa aro latihan metoni makadasiki ustad deje na makesinya suaraku de marigaga yang penting ini tumatuan nak bang iaro ananae magay menurut hasil penelitian nigi bangi iaro lapung anana ia to na romatu komalopoy tulinang kalinga adanna malemma ifang ngajari ananae aki iaro pura bang aro subhanallah masa pak lebih nang kalinga tawe daripada ini na ini tumatuan na pekko gitu nih carana nadi entah melok bang ibu apalagi nareko misalnya mimana nih engkat tuyaseng akikah usahakan laloi tak akikah anak tak aku genai petung ngesok nadek patah mampu genep pi 10 epak sona nareko dek patah mampu genep pi 20 sek di asona makedasi ki depa kasih umampus tat taruh malopo bimatu yang penting ajak mua tapas aleta nareko makun rai cek di nareko uruane 2 tapi nareko cek di mi kemampuan tak de marigaga cek di motoh nareko uruane yang penting ajak tapas aleta kain reng-reng. Nasaba bahaya topa nareko kain rengin reki. Jangan sampai gara-gara engka mega inreta dek natajok ka masiji nasaba sibuk ki bawa sapa pekogi carana wedi ki makka maja inreng. Ia tona tu maderika ya makkeda ebo ia tona tu ya maderika makkeda bergayalah semampunya. Aja na waseng ipasa alay melo yasen. We, dek ga namanya meng ibu. Nareko alhamdulillah engkato na bolata, engkato na pakiata, meskipun ia moto. Aga na asen na. Makkaday tawe, aga, masa. Ia moto wajunna. Watun na mapaboting iano iya mana. Watun na mapaboting iya si. Taro ni ria yang penting alhamdulillah lepe mua sarojaina daripada yaseng alewe tu 5 baju baru nanti sana nama sarona lepo aro we ebo yang dikhawatirkan bapak ibu makkeda amma ni kasih bapak makna ule biren na lelung asu ujangan
daripada na leluk kalendere. Ako asu ujangan lelung ilakaita menre ibola paja malelung asue. Tapi nareko kalendere lelung asue lakaita nauzubillahi min zalik. Tanggal se di engke patagi borkange. Tanggal 5 engke patagi karpet Malaysia. Tanggal 10 5 engke patagi waju persatuan. Tapi alhamdulillah syukur kita na desa damawi alhamdulillah masem podal lek mana ta wita amin. We tenna podo bu pede sehat lakai tak mapalaung amin. Tenna podo pa nasabak masem podal lek tak pede macomok beneta amin. Alhamdulillah. Terus iaro nareko aki kaki bapak ibu. Ako aki kay anak ta usahakan iaro tasapa bembe gena umuruk nah. Apa biasa tu je engka tahu Muhammad mak geretong je bembe padahal pada mi anak coki. He. Iaro usahakan nareko engka bembe melo teli aku tanah kiki pak balu gena muaga umurukna iye bembe yari ganade minimal 1 tahun lebih sedikit. Tapi akwat dingi kurang lebih 2 tahun pedek makesingi. Tapi nareko makutana ki aki pak balu makada gena muaga umurukna aja muata makutana makada tanggala siaga na lahir iye ules siaga. Nasabak makada amma ni pak balu bembe de patu na terdaftar kicapil. Nasabak de gaga akta kelahiran na. Jadi usahakan. Sebenarnya hal-hal kecil itu bapak ibu bisa mempengaruhi anak-anak. Inapa nih ibu yang paling utama narekoloki makesing anak tak bapak ibu ajak lalo na engka tomatoa pas si bandingi antara anak na si bawa anak na taweh. Kan biasa tu engka tomatoa makwaro sifatna aga naseng itegar anak na taweh acca mana mapalaung aga mana je iko aja pak tersinggung kasih lapung anak-anak seharusnya akadaki na tenna podo dina mati nulu toki dina wi subhanallah macam etoje tu anakku aro namo makut tu anak ta namo de na maca akada toki wi acana je anakku mbo wi subhanallah gertak na je anakku. Karena itu anak-anak ibu napoji koi ganti-ganti. Jangankan anak-anak saya yakin makun raya lagi napoji ganti-ganti. Coba nih pak narekota ganti-ganti beneta. Wih cantik najek beneku pura marencong. Wih deto makedana. Wih usaya landruk ki pak. Masya Allah. Karena memang begitu perempuan. Inapa nih ya tu makun raya pak. Maresak landre ye wah tuli aloena bawa cocok. Contoh manasui kaju. Mapejek kajuna makadai uruanewe manangkaje mana mapejek kajuta palingan aga naseng. Wih padahal cicem itu mau taruh pejek. Desa ni perasa atak itu. Sisan na makadaki. Wih makura pejek desa di kajuta pasti makadasi. Manangkaje napik kedua tu taruh pejek. Tapi begitulah yang namanya perempuan suka dipuji-puji. Makomoto ananae makasih kalau sekali-kali dipuji-puji. Dan bahkan ibu aku engka anak tak ajak lalu kasih tapak pada fadai olok kolok. Apa engka tu maderi tu matoa aga naseng tanran anak na tepunya iro olok kolok tidak boleh. Manang kaji anak tatapa pada fada kasih olok kolok tongen ni nareko palik de nama calandra anak tapi yakin dan percaya bapak ibu pasti akan ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak anda. Bahkan nareko engka 2 anak tak bapak ibu ajak lalu na engka tapa silengan apa engka toje tutu matoa ia tong ia rosogi anak nama dari na jokai
Gangkan na kasi engka anak na mapedi aga naseng wema melok motokat to kasi ijokai aja ibu papada fada karena kenapa bapak ibu belum tentu engka anak tak malak de tapoji na yato yaro parakaiki nareku engka ni malasa wadi jaji bapak ibu engka anak tak kasih makasiasi tapi justru alena sanreki riwetuta melok mate betul subhanallah. Makanya tidak boleh membedakan anak-anak. Taseng amma ni kasih anak tak maka dawe di gaganay seng iye. Iye mitomi roma cuai maca. Ajay bapak ibu. Nasabak maca iya rupang Allah Ta'ala mapasi balik-balik. Ni gana misengi. Tapa engka nang kasih diwetuh. Naturungi hidayah anak tayo cek dia. Justru alena renre kitama. Kilala surga pamasena fang Allah Ta'ala. Makanya yang paling penting adalah. Marilah kita didik anak-anak kita. Mulai dari sejak kecil. Hingga menjadi dewasa. Mudah-mudahan. Alena ya naritu pas salama ki alena millo doanga ki tapada salama lino akhirat. Demikian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mari kita sama-sama berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.